Kako se ti zoveš? Danis. Ne znaš? Sejden. Ti si rođeni brat Alena Sejdovića. Kako se ti zoveš? Super. Dobro, kako je ovo za Andreju? Trebamo. Ne, stani. Bravo Ahmede, bravo, idemo. Ne daj da ti pobegne Aki, ne daj da ti pobegne mnogo. Ne daj ti, primočinimo se polako, nemoj naglo jedan put. Ide dosta brzo. Samo da ga dobiješ u finišu, a primočinimo se. Ima ti je 50 metara razlike. Bravo Ahmede, primočini se Alenu, primočini se. E sad Aki ako bi mogao, ali... Malo, i pogledajte, ovaj Gepard Sejdović, Novi Pazar. Najbolji mlađi pionir, zlatna medalja. Ahmed Zilkić, drugi mlađi pionir. Marko Mičević, Užice, drugi stariji pionir, bravo. Bravo za Milana Hodovića, treći stari pionir. I čini mi se treći mlađi pionir, Ahmed Zuković, Novi Pazar. Bravo. Prvo mesto, zlatna medalja, sada dvostruka šampionka Versača, neverovatna, Tara Ćačimović, Crvena zvezda. Ajmo slikanje, pa da ih čujemo. Dobro. Dakle, treće mesto, fenomenalni Janko Jecić, višestruke svoje medalje takmičenja širom Srbije. Janko Jecić, Požarevac. Drugo mesto, srebrna medalja, Ahmed Zilkić, Novi Pazar. I šampion prošle godine, neverovatni, Alen Gepard
Sejdović, Novi Pazar. Evo samo i medere koje mogu napraviti slikanje. Bravo Ana. I drži. I... Jovanović i Miloš Ilić. Ako Zirki drugo mjesto oknule, jesi zadovoljan? Koliko dugo treniraš? Ko je trener? Alen Sejdović. Jesi uključio turbinu? Na kraju, ne? Šta očekuješ od ove 26? Očekam mnogo uspjeha i mnogo velikih rezultata. Da li ono, postaneš na neke trke na koje nisi bio? Postavljam šampion opet u Češku na Euroskuđe mladi šampion. Bravo, svaka čast momci. Idemo juniori na start. Možemo 10 Mina Gajića dođe ovdje. Aki, daj mi dalje.